پشتی نزیکا 43 سالان ji komkujiya bajarê Hemayê xelkên wî bajarî wê bo belatê bi bîra xwetînin ku li ser destê rejîma Esed hate serê wan bi behaneya ji navbirina Komeleya Îxwan Muslimîn. Heyyan Hedîd ku bavê pênc zarokan e yek ji rizgarbûyên wê komkujiyê bû. Hingê ciwanekî 18 salî bû leşkerên artêşa Sûriyê ew li gel çil kesî ji xelkê dane ber gullebaranê lê ew nehate kuştin û zindîma. والله يا أخي أنا شلون وقعت ما بعرف. بخوده براو چوا از کتم از نزانم. نجید بالا من دابو از وها بکم جبوج مرنی رزگار ببم. از کتم خوده وها کر. از کتم و نلویام. وها حتی گله باران بداوی آنی. افسر جرا گوت بداوی بو گوت اره. جرا گوت ایدی گله داوی برده هر یکی جوان. ین لشکر گله برده هر یکی جوان کسان. حتی که هیچ تا جمن. لمن ندا. به جماعی که سور لمن بو من نزابو از اندیمه لی من گمان دکر از مریمه جا افسر را گوت تواو گورم گوت تواو ایدی دیکن اتومبیله لگوری کارمندان خوشخانه کامیلا بطرس کناوین کشتیان تومار دکرن 32,000 کسین سیویل این بسوج و 7,000 لشکر و 5,000 اندامین کمله اخوان مسلمین هاتن کشتن. كان الإحصاء آمار وها بو 2,000 کسین بسوچ اره بسوچ جبلی لشکرین کو هاتن کشتن و اخوانین کو هاتن کشتن عدا الإخوان اللي انقتلوا. برای بسام سراج نه اندام اخوان مسلمین بو لی لشکرین حکومتی او لبر چاوین هفجیناوی و هر دو زاروکینوی کشت. كان صدام عسكري أراده النظام. روبروبونا كلاشكري بو رژیم وهاد خواست اره رژیم دو خواست آستانگی کو رژیم د سال حیشته کاند دکرن رژیم دو خواست بگی جوی خالکو بکاره کی پراکتیزا کری به توانه کی رب جبو بوی کاری همو گل سوریه به ادب بک تأديب كامل الشعب السوري. کۆمکوژیە حمایە 1982 لوی باژاری کو دوی سباتاوێ ساڵێ دەست پێ کرد و 27 ڕۆژان درێژ کرد لەسەر دەستێن ئارتێشا سووریە بە فەرمانداریە ڕفعەت ئەسەد مامێ بەشار و برایە حافظ ئەسەد هاتەکردن. کۆمیتەیە سووریە مافێن مرۆڤان هەژمارە کوشتیên wê کۆمکوژیە 20,000 حتا 40,000 کەسی تەخمین دکە پڕانیاوان سڤیل بوون. خالد جەمیل محەممەد ڕووداو.